Thutha wa ndogo ya ihinda iraya ya kuonania kwaga kuiganira na ikinya ria gavana wa kaunti iyo ya Kirinyaga Anne Waiguru guthamira kiama-ini kia UDA, riu mũmbunge wa kaunti iyo ya Kirinyaga Purity Wangui Ngirici augite ciaigana ni ciaigana na kuma riu ti mũmemba wa kiama kia UDA ringi. Atiriri andu makirinyaga ndenda kuria atiriri muthura mundu ka muthura kiama ni muthura mundu tondu mundu kana kioneki giake na mibango ire nayo ya gutwara Kirinyaga na mbere. Ngirici akiuga githurano-ini kinene giukite akahuranira giturwa kia gavana wa kaunti iyo ya Kirinyaga ari mundu kiumbe no ti na kiama kiu kia UDA. Ndona ni ngona thina hindi rugire kioreka atia ndiragamba huwa ndiruga jitagwo Wangui rangi yakwa Wangui wa Ngirici koguo mundu ndoka kumwandirira kayo kanene atiriri ngarugama na kiama kiria kiretwa Purity Wangui Ngirici. In other words, mbeca ciakwa ndigwananga ati ndathi kumeria ngane ndathi gwika ati ndirariba mbeca cia nomination. Na wona mwakinya bare mwakora mbica ya Wangui yandikitwo Purity Wangui Ngirici. Augite kiama kia UDA gikoretwo gikienderera Waiguru kuma riria athameire kuo thengia ya gukorwo we Ngirici niwe wahandire miri ya UDA Kirinyaga Waiguru ari o Jubilee. Ndiretirwe Nairobi ndirerwo atiriri we ui tiga gucindana na Waiguru reke ambe ariki tamu ciake igiri na othi urugame mwe MP na kiama kia UDA ni ngarogame mwea joga ketika women rep munamba kombe keliko ona no kendenda tondu ariri mwana mubeto kuna mugire karago wanu. Kumana na thigithigi ino arorota ya UDA augite ari na uma ona angihota githurano kia wamurani wa kura kiama kia UDA gitikamuhe marua. Ani ndamenya kiama nimwe thaira we uthimwe ya urugame MP kiama kiandikitwo atiriri constitution-ini kwiritwo atiriri kiama nikio kiugaga no ubetuke uthurwo ni andu no kiama gioka kiuge we certificate utigukube na mumenye watho uria ukure wa ciama ndingirugama na kiama gutigi akuruga independent gakukabarira bau kiama ni huwa riwe murenda gukabana April kilimutura ndingi ya mweri kenda wa kanana. Ngirici agitacukia ikinya riri arauga ari na ruo kuona ahuthirire mbeca indo na mahinda make kwendia UDA Kirinyaga no riu ni mamugaruka. Again UDA ndirabuthire bakiria milioni kibao ukithondeka gikinya bau gikinyite niketha nani mbeca ici marabuthira gukuruga para ciara nanga nomination ya ngakoriba agent gutura gukuturiaga ninyu tugikaga micemania tukiria karata. Kwa ihinda riri riu gavana Waiguru niwe urahuranira giturwa kiu kia gavana wa Kirinyaga na tigiti wa UDA. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.